Kei te aro matawai a whakaata Māori I ana hōtaka karere. No nā kua nei I puta mai ai te pūrongo. Engari kei te noho matatapu tonu ngā kōrero oroto I taua pūrongo rā. E ono tau a whakaata Māori e whakapāho ana I ngā nekeneke o te wā. Kei te whaia I ngā tapu ai o Wairangi ko Pūmā. No ngā marama tata nei I tirohia ai a rātau mahi, he mea whakahaere te aro takenga e Trish Carter, tētahi tau tōhito mō ngā mahi kawe kōrero. E ai ki ngā whakamarama I uiui ia I etahi o ngā kaimahi, I whakawā hoki ia I ngā mahi o te rā. E kōrero a waia maua ko Trish Carter, engari kaore ana kōrero mō te aro takenga. Ko Derek Fox tētahi o ngā kaiwhakahaere o mua o whakaata Māori, ko ia hoki tētahi māngai mo ngā take pāho Māori. Te nuinga o ngā tangata kei te mahi reire, kāre I te tino matatau kēnei āhuatanga. Kāre I te mohi o ngā kaupapa, he tamariki rawa. E mea tia ana ko tētahi o ngā āwangawanga nui ko te tokoiti o te hunga e mā takitaki ana I ngā hōtaka a whakaata Māori, e ai ki enei tatauranga mo te marama kua taha atu, he whānui rawa te rerekētanga kei wainga nui I te hōtaka te kāia me te karere. You would expect by now, after this number of years, that they would have actually generated and developed and increased their viewership. The reason why they haven't really needs to be investigated and drilled down upon. I tēnei wā, kei te tautoko a pūtea a te māngai pāho I ngā ratonga kawe kōrero e toru, ko te reo irirangi o wātea tētahi o rātau. I tētahi hui pāho a te māngai pāho I tū I nā kuanei, I puta I te whakaaro kia ko tahi anake pea te kai whakarato I ngā kōrero o te wā. Kei te mōhiau au, neke atu pea I te 14 miliona tāra, kei te pau I tēnei kaupapa. Kia nei, kei te maumau hia tēnā moni I tēnei wā. Where is the objectivity and where is the balance when you have one centralised new service with a monopoly reign? Kaurea te māngai pāho I hiahia ki te whakapuaki kōrero, he oi ko tā rātau, kei te hiahia rātau ki te kite I ngā hua o te aro takenga. Mikey Sherman, Te Karere.